Euskadiko batel txapelketa astera doa, gaur sailkatze frogak izango doguz, gaur arratsalde partean, eta bizar goiz partean, finalak jokatiko dira. Eta hasteko emakumezko aurrak hasiko dira, ondoren emakumezko etorkizunekoak jokatuko dabe euren estropada, eta amaitzeko emakumezko dekaz, absolutuak egingo dabe arraunean, esan dugu modure, finalerako bost txartel horrek lortzeko korrelaturiko taldea hasida, ondoren Zumaiako Hotel Modeun eta Lutzana arituko dira, eta Ibaika eta Deusto. Bigarren txanda bat izango dugu, Orio eta Portugaleteko San Nicolás arituko dira, Getaria eta Itsasoko Ama, eta Tolosaldea eta Kaiku. Bost txartel jokoan, gogoan izan. Urjokoren lehenengo zioko denbora, 3-0 bat, 3-0-1, tiempo de Urjoko. Zumaiako Hotel Modeun, 3-0 bat, Lutzanak, Erandioko Lutzanak, 3-34. Zumaiako Hotel Modeun 3-0-1, Lutzana 3-34.
lehenengo ziagogan 3-0-5, Deuston denbora lehenengo ziagogan 3-16, Ibaika 3-0-5, Deusto 3-16. Eta Uriokoren denbora be badako guia, 5-40, behin-behineko denbora da, ez da ofiziala, 5-40 Uriokok egindako denbora. Behin-behineko denbora dira, ez dira ofizialak. Laster batean izango dugu denbora ofizialak, 5:38 el tiempo de Zumaiako Telmo Deun. No es tiempo oficial todavía, tiempo oficioso. Lutzana en denbora 6:19, tiempo de Lutzana 6:19. Ibaikaren denbora 5:40, 5:40 tiempo de Ibaika. Eta Deustok egindako denbora 6 minutu. Emakumezko umeak, aurrak direla jokoan daudenak, eta bigarren txandari hasiera emon dautagula. Hor daukaguz, Gipuzkoatik Getaria eta Bizkaitik Itsasoko Amabe. Zumaiak egin dagoela temporarik onena lehenengo txandan, 5:38, 5:38-73 para Zumaia. Hirugarren Ibaika izan da, eunenekotan, 5:46, Deusto izan da laugarren, 6:00, 81, eta Lutzan izan da, bosgarren, 6:19, 87. Eta bigarren txandako tripulazioak be, lanean ya. Vamos a recordar los tiempos de la primera tanda. Zumaiako Telmo Deun ha sido el mejor tiempo con 5:38-73, Urioko segundo, 5:40-04, Ibaika tercera, 5:40-16, Deusto 6:00-81, cuarta, y Lutzana 6:19-97. Herri gorrezko goza
eta Portugaletek 3-0 bederatzi. Tiempos en la primera ciaboga, Orio 2.52, Portugalete 3.09. Itsasoko amabe heldu dira lehenengo ziabogara eta euren denporide Getaria 2.53, Itsasoko amak 2.54, 2.53 Getaria, 2.54 Itsasoko ama. Zazpi eta Tolosaldeak 2.42, Kaiku 2.47, Tolosaldea 2.42. Bosto eta 6, Oriok egindako denpora, behin-behineko denpora, 5.26 el tiempo de Orio, tiempo oficioso. Tiempo de Portu, bost berrogeta bederatzi Portu egindako denpora. Getaria 5.29 Itsasoko ama, Getariak 5.22, Itsasoko amak 5.29. Gogoan izan behin-behineko denborak direla, une batetik bestera jasoko duguz. Denbora ofizialak, gorda Tolosaldea. Tolosaldea, 5.09 Tolosaldea. Eta 5.21 Kaiku. Kaiku eta Kaiku y Tolosaldea. Minutu bat estropada hasteko. Hasi emakumezkoak promoziokoak eta bien bitartean gogoan izan. Sailkatu direnak emakumezkoetan aurretan, infantil feminas, clasificadas para la final de mañana, Tolosaldea, Kaiku, Getaria, Orio, Itsasoko ama. Eta federazio sarirako sailkatu direnak, Zumaia, Urrioko, Ibaika, San Nicolás eta Deusto.
dira, Tolosaldeak egin dau denborarik onena, 5-0-9, 5-0-9-31 para Tolosaldea. Kaiku, segundo mejor tiempo, 5-21-23, Kaiku 5-21-23, bigarren denborarik onena. Getariako Arraun Elkarteak egin dau hirugarren denborarik onena, 5-22-76, Getariako Arraun Taldea en tercera posición, el tercero mejor tiempo con 5-22-67, mejor tiempo Orio, 5-26-40, 5-26 Berrogei Orio que laugarren egin dauan Orio que egin dako denbora, eta Itsasoko Ama, 5-9-76, Itsasoko Ama en quinta posición, 5-29-76. Zumaiako Telmo Deun izan da, 6garren denborarik onena, 5-18, 5-38-73, Zumaia, el tiempo realizado por Zumaia, 5-40-04, Urrioko egindako denbora, 7garren denbora, Urrioko, 5-40-04 esan dugu module, 5-40-04 Urrioko, Ibaika, 8garren denborarik onena, 5-40-16, tiempo de Ibaika, en octava posición, 5-40-16, novena posición para San Nicolás, 5-49-37, 5-40-17, San Nicolásek egindako denbora, Deustok, 10garren denbora, 6-0-0, 81, Deusto 6-0-0-81, eta Lutzanak egin dago 11garren denbora, 6-19-17. Tiempos primera Ciaboga. Getariak, 2-53, Ondarroak. Ondarroak, 2-53, Ondarroak, 2-58, Zumaiak, 2-55, eta Deustok, 3-0-7, Getaria. 2-53, Ondarroa, 2-48, Zumaia, 2-45, Deusto, 3-0-7. 2-54, Hernani, 2-51, Arkotek, 2-54, Hernanik, 2-51. Ondarru amaieran 5-20, Getariak 5-28, tiempo de Ondarroa 5-20, tiempo de Getaria 5-28. Zumaiak egindako denbora 5-12-17, 5-12-17, tiempo de Zumaia, se acerca Deusto.
2:48:51. Ziagoko denbora, Kostape 2:42, tiempos de primera hacia Doga, Kostape 2:42, Itsasoko ama 2:52, Itsasoko ama 2:52. Orio 2:17, 2:37 para Orio, Luchana 2:10, 2:50 para Luchana. San Nicolás, 2:40.
San Nicolás, 2:37 Tolosaldea, 2:37 Tolosaldea. Zero zazpi hogeita zazpi, 5:07:27 Kostape. Tiempo final, categoría de promesas féminas. Bost hogeita hamar, 0:2, Itsasoko Ama egindako denbora, 5:30:02, tiempo de Itsasoko Ama. Ziadoko denbora, Kaiku 2:44 eta Ibaikak 2:15. Orio denbora amaierako denbora, 5:01:22, 5:01:32, tiempo de Orio, tiempo final. Para Lutzana, 5:89 Lutzanak egindako denbora, amaieran. Tolosaldea, 2:00:60, 5:00:60, tiempo de Tolosaldea al final. Club de Remo San Nicolás, 5:03:38, 5:03:18, Portugaletek egindako denbora. Ibaikak 5:01:26 eta Kaikuk 5:10:13, 5:01:26. Minutu bat baino gitxia falta da estropada hasteko. Neska nagusiak hasteko prest. Hasi de ondarrutarrak lanean. Eta guazen ba, denbora ofizial horrekaz. Guazen ba, denbora horrekaz, lehenengo denborarik onena, Tolosaldeak egin dau, 5:00:60, mejor tiempo de la regata para Tolosaldea, con un tiempo de 5:00:60. Bigarren denborarik onena Ibaikak, 5:01:26, 5:01:26 tiempo de Ibaika. Orio en tercera posición, 5:01:32, en centésimas por lo tanto. Con respecto a Ibaika, 5:01:22, Orio que egindako denbora. San Nicolás, laugarren, 5:03:18, 5:03:38 tiempo de San Nicolás. Eta Kostapek, 5:07:27, bosgarren postuan geratu da Kostape con ese tiempo de 5:07:27. Sexto tiempo, Kaiku seigarren, 5:10:13, zazpigarren, Zumaia, 5:12:17, zortzigarren, Ondarru, 5:40:40,
Lutzana, 9. 5:89, 10. Hernani, 5:6, 79. Sexto, Kaiku, 5:10, 73. 7. Zumaya, 5:12, 17. Ondarroa, 8ª posición, 5:20, 40. Lutzana, 9ª posición, 5:20, 89. Hernani, 10ª posición, 5:26, 79. 11. Getaria geratu da, 5:8, 85. En 11ª posición Getaria, 5:28, 95. Itsasoko Ama, 12ª, 12. Itsasoko Ama, 5:10, 02. Artote 13. 5:10, 87. Artote en 13ª posición, 5:30, 87. Y Deusto en 14ª posición, 14. Deusto, 5:48, 51 con denporagaz, 5:48, 51 para Deusto en 14ª posición. Bien bitartean, gogoan izan, lanean ari direla emakumezkoetan absolutoa. Beraz, txanda honekaz amaitzen dugu emakumezkoen estropadak gaurkoa. Lehenengo ziadagoko denporak, Ondarroak 2:40, Tolosaldeak 2:34, San Nicolás 2:12. Tiempos de la primera ciadoga, 2:40 para Ondarroa, Tolosaldea 2:34, San Nicolás 2:32. Lehenengo ziabogan 5:10, edo bigarren ziabogan hobeto esan da, 5:10 tiempo de Ondarro en la segunda ziaboga. Arriluze de Getxo en la primera maniobra 2:37, 2:17, Getxoko Arriluze ontziak egindako denpora, Hernani kipe 2:17, 2:37 Hernani, Ibaika 2:27, 2:17 Ibaikak, Kaiku 2:13, 2:33 para Kaiku. Bigarren maniobri behin dabe Tolosaldeak eta Portugaletek. Tolosaldea 5:02, Tolosaldea 5:02, San Nicolás 5:03, 5:03, San Nicolás egindako denpora. Bigarren maniobra honetan. Lehenengo maniobrako denpora, Kostapek 2:11 eta Deustok 2:15. Kostapek 2:31 en la primera maniobra, Deusto 2:35. Getxok egindako denbora 5:04, Hernanik 5:08,
Getxoko Arriluzek egindako denbora 5.04, Getxo, Hernani 5.08. Mejor tiempo hasta el momento, 4.50, Kaiku 5.01, 2.0 bat, Kaiku. Sortzi amairu, irugarren ziabogan, 8-13 tercera ziaboga ya para Ondarru. Tolosaldea, Zazpi, berrogeta amazortzi, 7.58 Tolosaldea, San Nicolás, 7.54 San Nicolás, Zazpi, berrogeta amalau. Getxon de Forie, Zazpi, berrogeta amasei, 7.56 para Getxo, 8.01 Hernani, 8.0 bat Hernani, eta hemen datoz Ondarru Tarraia, eure lana amaitze. Ondarrun Denporie, Amar berrogeta iru, irurogeta 6, 10.43-66 tiempo de Ondarru, en línea de meta. Hirugarren ziaboako denporak batzuk badaukagu, Ibaikak Zazpi hogeta amabost, Kaikuk Zazpi berrogeta sortzi, tiempo de Ibaik en la tercera ziaboa 7.35, tiempo de Kaiku 7.48. San Nicolás, 10.22.50, Amar hogeta bi berrogeta amar, Tolosaldea, Amar hogeta Zazpi, Amazazpi, 10.27.17, Tolosaldea. Kostapek irigarren ziabogan, Zazpi hogeta emeretzi, 7.39 para Kostapek en la tercera maniobra. Eta Deustok Zazpi berrogeta amairu, 7.53 para Deusto en la tercera maniobra.
8. Tiempo de Ibaika. Bederatzi berrogeita hamazazpi, Ibaika egindako denbora. Amarra amairu, Kaiku, 10-13 Kaiku. Kostape. 10-0 bat, berrogeita